Ima li šta bolje nego dobar sendvič? Eto, to se ja tako zamislio ja. Dobar, proteinski, moćan sendvič. Krenimo lipo sa namazom, maslac, kapari, češnjak, malo soli, malo papra, suhe rajčice, maslinovo ulje, malo konjaka i ono najbitnije od svega, to je sardina. Slobodno sa unutarnjom kosti, neće biti ništa, to je toliko lipo plaho, mekano, 2-3 kapi limunovog soka. Tostirani pinjoli, stavit ćemo ih samo sad malo, da da ovo najposebno gušt, a ovo ćemo stalo poslužiti na kraju u komadićima. Pri kraju samog namaza, ovdje imam ricasti peršin, ima onako poseban, drugačiji okus nego običan peršin i tako da će vam posebnu notu unutra. Lipo raženi kruh ili neki tamni kruh sa puno sjemenki unutra. Lipo ćemo samo zapeći na grill tavi sa kap maslinovog ulja. Evo ga, kruh je gotov. Namaz, malo pinjola, sušenih rajčica, sardina. Korovač, malo rikule. Super je. Zdravo, a energetski jako. Zato uživajte.